Thibitari wa Pumwani ukoretwo ukiheana motungata ma guteithiriria atumia kugia ciana kwa ihinda ria miaka 97 na kwa ihinda thibitari uyu ni ukoretwo ukionekana na ritho riuru ni motungata matari makinyaniru na oho ciiko cia ciana kura. Na thutha wa mateta maingi ni kwambikirwo mihango ya kurora mathina maria maugumeire na thutha ucio gukiambiriria gukinyanirio mogaruruku rungu rwo rugamiriri mweru. Thibitari uyu o muthenya atumia matanyiheire 50 ni maheagirwo ciana kuo na mwaka muhituku atumia makiria ma 19,000 nio mateithikire kuo. Umuthi urugamiriri wa thibitari uyu na bodi yaguo ni hinguriire andiki a mohoro mirango yao kurora makinya maria thibitari uyu utashukitie hari kugacirithia motungata mao. Murugamiriri munene wa thibitari uyu Christine Kiteshuo augite kumana na namba nene ya atumia aria mamukagira kuri na unyihu wa itanda na oho unyihu wa manathi ta uria muikariri giti wa bodi ya thibitari uyu Dagitari Masimwangangi aratariria. According to the WHO standards, we are supposed to have one mother, 2 midwives, and right now we have one midwife doing 18 mothers. So we're actually going to be procuring delivery beds. We are actually going to do a remodeling of our NBU. We're investing close to 16 million Kenya shillings. Hari mogaruruku maria makinyanirio thibitari uyu ni ugite na lift ya mbere ingihũthĩrwo ni arwaru kuma riria wambiriirio. Urugamiriri wa thibitari uyu kiuga mitaratara mikinyaniru ni marĩire hari gukinyaniria mogaruruku niguo kuheana motungata makinyaniru. We work with them in labor. We assist them together. They deliver well, bouncing babies. They are happy and we thank God. Maruto thieta magoka magaikara guko na nituikaraga nao minimum ya 3 days. But beyond neto hehede tuikaraga nao makeria agikorwo ringi kana gake ni gakomete kuria nasare. Ndathithieta mraudi ino ndinaigua ruo ta ria mbere na ria keri. Session-ini ino ni kuri na nathari ya kuiga ciana iria ciaciarwo iri na thina na oho no kuatumia aria maheo ciana itakinyanirie mieri maikaraga nacio niguo makamakomeria ithuri-ini ciao undu uria uteithagiriria mwana gukura. The smallest baby we've had here is a one with 600 grams. Mtoto kwanza akiwa nasari alipungua kabisa akarudi mpaka 735 grams ambapo nilimzaa na kilo 1. Nasikia wengine wakisema hii ni kama laana. Wengine hata wana plani vile watatoroka waacha watoto kwa sababu ni wadogo. Hiyo kitu ilinitia moyo. Nikasema pia mimi naweza jitolea kufundisha hawa mama wengine vile watoto wadogo ungro. Na kwa guku ni kufegia kuiga iria ya cianeri na mbere ya mutumia wothe etikiritio kuheana iria abaga gutafanirio ithimi itiganite. This helps all babies who are born in Pumwani Maternity Hospital to assess mother's milk despite this milk not being from their own mothers. Niguo gutigirira atumia ni mambiriria clinic ihinda riria riagiriire mohanda niguo kugiririria mathina maria mangiyumiria. Thibitari uyu uri na mubango wa guthiaga matura-ini na guthomithia muingi bata wa guthie clinic kurorwo. Lengo yetu kubwa ni kulenga katika vitongoji juni kwa wale mama hawajiwezi na mashinani wapate kusikia sauti hapa Pumwani na wapate kusaidika kwa njia yote ile. Walikuwa wajui kama ukikuja hapa unafaa ukuje na linda ukuje uanze clinic na linda mama. Lakini sasa wanajua kuna linda mama na kuna NHIF. Na hiyo ndio tunatusaidia kwa mtaa sana. Ngiribotera Kameme TV ni Njĩtagwo Wangui wa Mwiruri.